Dakle, vidio sam razlika, vidio sam zanimljivosti, vidio sam neki standarda što često po novinama budu naši ljudi, kaže, na tim natjecanjima među zadnjim smo školovanja. Međutim, ja kažem ovako, ajde uzmite naše ljude koji odošle u Evropu, obično su to neškolovani ljudi, znači sa nižom školskom spremom. Ko je tamo otišao da se nije snašao, da nije upotrijebio svoje to znanje, da nije... Dakle, to je privid, svaki test je subjektivan i ne može biti isti test u Japanu, Finskoj i u Bosni i Hercegovini. Dakle, tu ima dosta laži, ajmo reći tako, ili nije prava istina. Sad, ako su naša djeca slaba na testovima, kako su onda uspješna u životu? A evo, ja radim u osnovnoj školi, tu je osnovni cilj da djecu pripremiš za život, dakle da steknu osnovna znanja, a onda dalje da ih šire prema, tako da mislim da nema neke razlike između ti pod navodnike opremljenijih, bogatijih zemalja i kod nas. Sad problem je što motivacija.